Ekitari kubasikaho abantu nicyo basika Ruhanga. Omu mazima ebiri y'abankahi obukama bwa Ruhanga. Obukama bwa Ruhanga tubwijana buriya bwa butono. Hino rubagira ati reba mbubu nari mburi ahabo kuba obukama bwa Ruhanga buryo murimo. Ebiro biryahiko muri yetenga kureba ekiro kimwe habiro by'umwana w'omuntu haza mutakirebe. Nkoko murabyogora buzaro bajuru mu rwiguru kumurika kwa goka hikarundi no mwana w'omuntu nukwara bahakiroke. Konkashemeye kubanza kubona bonese bwana kwangwa abantu babona ko nikirahuka iguru nensi kwaho okukyara katonyeze kamukomberagiro kwaho nimbagambira nti bana benabagabe binje baketenga kureba muri kureba tababireba kandi no kureba mukurra tababihorra tkoreki ebyahandikirwe bugamba ki mbyetegereza muta kunda mukama Ruhanga wawe n'umutima gwawe gwona n'amagara gawe gona n'amani gawe gona n'ubwenge bwawe bwona kandi kunda mutayi wawe nkuko yekunda kiri koro tyogira amagara mutayi wanje noha batari basirikare aba kandi byakishari omushije kabana argair sara munashuma yerko yagombambuzi bamujura bamutera bamusigana yenda kufa kandi umunyamuru mwaka banashuma umuhanda ogo ko yamurebere yamwetantara no mureba ati ko yashyira hamwanya ogo yamureba yarabarundo rubaju konko musamara yo mu rugendo rwo kuyizira yahikaho yabirari ko yamurebere yamugerere sasa yamuhikaho yashika mu jitana vinyo mbufitabo yamushemba wanyuma yamutembye handego yamusityo mu nzu y'abagenzi yamurwaza omukasheshe yihaye dinari 2 yazamuka mu bujonjo nagira ati gurundi garuka ndiyakwihoreza rakoze sezona noteka no hari yabo bashatu obabire mutahe wogo wagwira mbambuzi logo abjirire sasi genda ni okorotyo mureke abana batubije harinye mutabazibira nakubobka mu bumwiguru n'ubwabo uzumazuma nimbagambira umuntu wero tari kwikiza bukama bwa Ruhanga nko mwana muto tari butaha munakace oyakira umwana muto mu izina ryanje ari yabanyakire kandi urukunyakira nawe yakira wantumire konkoriye garra hansi nwarabo kitinisa Yesu wa Nazareti n'uwari kwingura Yesu omwana wa Daudi ongirire embabazi noyenda ngukoreki ninyenda mpumuki humuka okwikiriza kubona uko kwakukiza nareba
Yesu kuyabe na Israel Yerusalemu omutumuhango gw'abantu gwamubugana bambuza kubore ko muhanda go kushunwa kandi okubegesa bingi aha bukama bwa Ruhanga. Simaze n'umushinja wo nabi mukama wanje kandi umuzuno wanje ntambira mukama tushune mukama simu tore cyo muhando gushyire mukama. Abantu batanka kumwikeza nka Ruhanga kandi umukama umuyerwa wa karmu umuhozo rukweto zakayo yayetenga kureba Yesu yatemba umuti yabumutumuhango gw'abantu kumukinjira Niwe muhoza. temburuka zakayo aha kubera izo washemeye gusiba mu nzu yawe omunju yanjye nohari kubasa kuzomuziye zakayo akamanyisibwa Yesu. gurra ecweka cye ibintu byanjye naza kukigabira buru kandi ubu ntabwo bize wena niza kumuraha kana inde kwikiriza umuhozo gushashara aho yago bize bona kigumire eliza bo kuzina kwataho mu nzu yeji aha bo kubogo nawe n'umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu akija kushara no kujune cyabuzire reba ntuyinamuka Yerusalemu byone byahandikirwa abana bihamwana w'umuntu nibaza kushyikirizwa ari ahebo yo mukono y'abanyabibi baryamwasha baryamwita kwe kandi bamucero mesho ariya yashayitwe konkate rutakashatu ariyazoka kandi Yesu yagumizamu yaza Yerusalemu. Yesu nubu yabe namanyangu naza kwitwa habwe ikibi cyo musisi akagumizamu yataha Yerusalemu. Omutumuhango gw'abantu gwamubugana bashemerirwe nibamwita mukama wabo. Radira beji bae bahuname. nimbagambira abakubakunama n'amabaraga nago kagamba munonga Usije ekitensa amagara. Yesu kuyirira ururembo Yerusalemu yarureba yarurira. izoba kurunomanye byakuretera ubusinge konka shibishikirwa misho gabo tor kubireba kubera buriya kwizera abazgo bawe bakozitera roho rwo bariya kwahinguruza bakutanga tanje mbajuzona kandi bashenye ibisika byawe byona iwe n'abana bawe tabarasigaye bare na ramwe ryaharindi ahabo kwatora basize n'akace kumanye ibiro byo kutayirwa kwawe Yeka rero kwera mu Yerusalemu yekaba hindukira katari
umwanya gwo kushabiramo